Ndi nṋe Tabula Ṱavhanyedza vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso fhano kha Belrun News. Mafhungo nga Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhorasaintsi u bva Harvard University vha ri nḓowelo ya u nwa gofi ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe i nga vha na mbuyelo dzi fhiraho u ṋea mafulufulu. Ngudo khulwane ya tshifhinga tshilapfu yo wana uri u nwa khaphu 2 uya kha 3 dza gofi nga ḓuvha zwi nga fhungudza khombo dza u farwa nga vhulwadze ha khangwa, nga maanḓa muthu a sathu swika miṅwaha ya 75. Vhorasaintsi vha ri kafeini i ya thusa uri sele dza maluvhi dzi dzule dzi khou shuma lu fanelaho ngeno i tshi khou thivhela thaidzo ya vhulwadze ha maluvhi. Ngudo yo shumisa data ya vhathu vha zwigidi zwa ḓana 31 na maḓana a malo 21. Bammbiri ya tsedzuluso Coffee and Tea Intake Dementia Risk and Cognitive Function yo gandiswa kha dzhenala ya JAMA. Mulomoni wa muthu hu na tshaka dza zwitzhili dzi fhiraho maḓana a sumbe. Zwitzhili izwo zwi dzulela u davhidzana tshifhinga tshoṱhe. Vhasedzulusi vha ri vhunzhi ha zwitzhili zwi ṋekedza milaedza ya khemikhala nga maitele ane a vhidzwa upfhi quorum sensing. Ndi maitele a vhudavhidzani ha sele nga sele ane a langa vhuḓifari ha zwitzhili. Vhasedzulusi vha ri u ḓala ha mashika mulomoni zwi nga ṱuṱuwedza u engedzea ha zwitzhili. A si zwitzhili zwoṱhe zwi re khombo, vhunzhi hazwo zwi a ṱoḓea u fhaṱa mivhili yo khwaṱhaho. Profesa Vho Michael Elias u bva Yunivesithi ya Minnesota, muṅwali muhulwane wa ngudo, vha ri mashika a mulomoni a tou fana na ecosystem ya ḓaka kha zwitzhili. Tsedzuluso yo anḓadzwa kha dzhenala ya NPJ Biofilms and Microbiomes. A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belrun Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrun Brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belrun Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belrun Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.